Kaseng Hinyu Trap National Youth Front HNYF Northern Region hapok ka jingilam jong Presiden Kaseng na Northern Region uba Marcus Martin hakasingin nengkong jong katayo kata hak arpo pratari kupanai rempang hajar arpo kala nok senyang syaki arteligi kenuhun kibudan hapok kathain kaput jong jela kata syaka School Saint Joseph kibudan hakasunang umat tu daka blackboard bat syaka wei kesilam aji kai football yak bala tip kum kanang YQ Academy daki tiari le kai football. Ia kiti-kitiar kibakan ya keseng kala ais ngubahas ya kitigi kenhun lapan long ya kejingi kenduk kepak kerpang ha office direkam jong keseng HNYF Northern Region Hanong Po. Tenaga lihat jumi lihat saya lupa dari Pak Martin Masih beri ikut juga nanti juga ini juga akademik ini kasih lupa kepa semua orang bidon tang lihat kejingi ais ngubahas ini habis beri ketiar kepa ikan tam ya kan klub akademi football atau kira gitu ya coba di bentam kan kenega bentar jadi juga perlu kumwei somla pak bertentu ya kedong ketan sa aku mau di konsumsi belum tak itu mau senai itu nanti konsumla hai kan kamu nak ilekai kamu football di isini bentar kum weu semla ba wan sekmat ban kit ban ba ya lokor jogin sistem jog kamati jusi lembar asnon molos nai di iwan sengaru hakateng jong koi na School Saint Joseph isim ya gane ka jikikli ban ai ke jikasian ceng di school lembar jong ni bo aseng ya ya ni IT ba ni kibok kewen ni ba mati nosek no ba indang wana susu ki kubor di ba kinu song jongi ba chiti gathan no ki don kam ya ki jingrap narlem jongi kum kinu lapseng ti narlem jongi indon ye narlem jongi tu ya long habangi yo so kumari kubor ba pidon so sengi nimla ban sekulot ban de ba tang ban chu so lande ba pi tu pi kala yang ni Andai tidak ibarat, no? Ini tiga whiteboard, no? Berkunan kami tak School Saint Joseph umat tu, ni IT sepi mentak sengi, but niat berkejian tiap sepi berkutiu ya, kira boleh kadang leh saya tahu, kerja ikinon kai school, ya kesenon, ya kebalan, bah boleh terkenal don ai, ya kebor, gamet kebor makai IP, but tidak lah dengan teng hakikam ni kaki. Sim ko sakri bodet namata kate kedong tang sini dengan yang munculnya semua polisi pun bahkan makanya kisah lupa ar kebunlai kudu yo menok seniari kenika akademi cupi but syaka school sini